Lijepi pozdrav svima, ja sam Blaženka. Danas ću vam pokazati u ovom videu kako radimo Explore reklamice. Znači, uđemo na stranicu, idemo na Explore. Sa ovim Explore reklamama dosta njih ima problema, dosta mi se ljudi javilo, pa ćemo danas to razjasniti. Znači, kliknemo ovdje, kliknemo na reklamu koju nam daju. Stvar je u tome da moramo kliknuti na dvije stranice unutar glavne stranice i na jedan AdSense oglas. Znači, kliknemo prvo Continue. Ovdje nam se otvorio forum, da vidimo, idemo jedna stranica, druga, idemo naći AdSense i kliknemo na AdSense. Znači, ovo nam je prva, ovo nam je druga i vratimo se tu nam je AdSense. Idemo na naš ino. Nekad se zna desiti da se ne pojave odmah ova prazna polja gdje moramo upisati linkove, pa ćemo otići na standard, odmah se prebaciti na Explore nazad i evo ga. Znači, 3 polja. U prvo polje upisujemo ovu prvi ovaj link prve stranice koju smo otvorili. Idemo na ino, to zalijepimo. U drugo polje upisujemo drugu stranicu, tj. kopiramo link druge stranice u drugi red i u treći red kopiramo link ove AdSense reklame. Vraćamo se nazad, znači kopiramo link i kliknemo ovo I have followed, kliknemo tu i pojavila nam se ova zelena traka, znači da smo zadatak uspješno obavili. Da je bilo crveno, znači da nešto nismo dobro napravili, nismo dobro odradili zadatak. Preporučam vam da ne zatvarate ove 3 stranice dok vam se ne pojavi ova zelena traka, jer ako ste krivo napravili zadatak nećete moći ponovo otvoriti ovo glavno polje, glavnu stranicu, glavni zadatak. Idemo vidjeti još jedan primjer, kliknemo tu, znači na tu glavnu, idemo na website, znači moramo kliknuti i otvoriti 2 stranice unutar glavne stranice i na jedan AdSense oglas reklamu. Ovdje nam je nekakav blog, pa ćemo znači otvoriti zadnje postove nekakve, evo 1, 2, uvijek nađite ili zadnje postove ili nešto slično što je na toj stranici, znači bitno je da su dva linka unutar te stranice i kliknut ćemo na AdSense. Idemo na prvu novu stranicu koju smo otvorili, kopiramo taj link, vratimo se na ino, nemamo 3 reda, znači idemo na standard, idemo na Explore, da nam otvori 3 reda. U prvi red upisujemo prvu novu stranicu koju smo otvorili, idemo na drugu, kopiramo, idemo na ino, u drugi red upisujemo drugu stranicu i idemo još po link od AdSense-a, kopiramo, zalijepimo i to je to. I have followed, kliknemo na to i to je gotovo. Znači, uspješno odrađen zadatak, možemo zatvoriti te 3 stranice. Idemo još vidjeti ove search reklame kako radimo. Možda netko ne zna. Znači, ova reklamica nam donosi 25 kredita. Idem vam pokazati na vrlo konkretnom primjeru. Znači, od nas se traži da u Bingu nađemo ovu stranicu pomoću ovih ključnih riječi
i moramo kliknuti na stranicu, na ovoj stranici What makes a business person, moramo kliknuti na još jednu stranicu od 1 do 6. Idemo vidjeti kako to izgleda. Idemo na Bing, kopiramo taj link, otvorimo ga u novoj kartici, u novom prozoru, zalijepimo, otvorimo Bing, vraćamo se na ino po ključne riječi, kopiramo, u Bingu zalijepimo, tražimo What makes a business person, znači tražimo ovu ovdje stranicu, vidimo da nam je to ova prva, kliknut ćemo na nju, kliknut ćemo ovdje na neki članak, recimo na ovaj drugi, znači na bilo koji, kliknemo na taj članak, pustimo da nam se stranica skroz učita, da se skroz otvori, znači i ova prva i ova druga na koju smo kliknuli, da nam kasnije ne bi odbilo zadatak. Znači tako, pustimo da se skroz učita. Internet mi je malo sporiji danas pa malo duže treba. Znači, to i vratimo se na ino i kliknemo na, ova moja se znači još učitava. Evo ga, vratimo se na ino i kliknemo na ovo I have followed instructions. To, on odrađuje svoje. Ja sam dobila, znači ovdje obavijest da ovaj oglas nije rezerviran za mene, znači ne mogu ga odraditi, ali kako god tako se odrađuju te search reklame, ja vam sad ne mogu pokazati novi primjer jer nema novih, ali znači da je sve u redu, oni bi meni prihvatili taj oglas, tu reklamu i ja bi dobila 25 kredita. Uglavnom se ne pojavljuju takve greške i uglavnom ne odbijaju, ne znam zašto je to sad odbilo, ali dobro. Standard i view smo savladali, još ako bude nekome nešto trebalo, snimit ćemo novi video, objasnit ćemo detaljnije. Hvala, pozdrav, bok!